inkinga enkulu ngabaholi abamnyama ukuthi nabo mabesibuka thina abamnyama njengabo babona ama-savages, ababoni abantu abangabantu njengabo, futhi akusilona icala labo, kodwa-ke kungaba icala labo namhlanje. Lento bayifundiswa umlungu ukuthi umuntu omnyama yinto ecishe icabange lingane nesilwane, ongazi ukuthi yini savage engimchazele. Savage nje into esamuntu uma uyibuka engafundisekile, engenawo umqondo osebenza kahle, efuna ukuthi ikhalinywe njengenkomo khona izophila indlela ecishe ifane neyomuntu. Savage-ke leyo. So sikhathi abelungu befika la babesibiza ngama-savages, babebona ama-savages. Okay, kwakulungile-ke bona babe nokugula kwabo, phela ujetu uba mhlophe kwabo uwenza bebe ngabantu bona nje singabe abantu basimhlophe. Sekuthanda uba inkinga-ke kodwa ngoba nabaholi bethu laba abansundu njengathi nabo indlela abasihola ngayo inokukhombisa ukuthi nabo ngathi babona ama-savages kuthina. Kusukela ngelanga umuntu enikwa isikhundla, kungabe ngokosiko, kungaba ngokwezepolitiki, kungaba ngokwezenkolo, kungaba ezentuthuko, umqondo wakhe ushintshe uthi nje khwiqi avele yena naye bona sewumuntu futhi sewumlungu, abona sonke thina sesingama-savages. Savage into ongakwazi ukuyihlonipha leyo ngoba usuke ungaboni umuntu phambi kwakho, ubona into esankomo. Yingakho bekwazi ukusebenzisa induku ukusikhalima, besibhaqabulela ngey'mvubu uma bethi basihola. Uhola mina kodwa ungimele ngenduku ngapha. Yingoba ekhanda lakho ngiyi-savage, njengoba wena usumuholi nje wena sengikubeke ngako ngoba umholi, ube wena usuphenduka umuntu, mina ngaphenduka i-savage. Sijwayeleke le nto abaholi bakithi abansundu njengathi kube lula kubona ukufaka i-violence kuthina egameni lokuthi bayasihola. Uma usumbeka laba phambili usumnika ilungelo lokuthi mayefuna ukuxatha ngemvubu akuxathe, mayefuna ukufaka induku akufake induku, mayefuna ukukhaca akakukhace, ngoba phela wena usumenza umholi. Yinto-ke le abaholi bethu abamnyama badinga ukutshela befundiswa yona ukuthi bayifunde ebhulwini, yila befunde khona, bayifunde kumlungu, yila befunde khona ukuthi umuntu omnyama uyi-savage, akayi-deserve respect ye-human being. Awukwazi ukukhuluma nayezwe for umfaka induku, for umkhace khona ezolalela noma understand. Umkhuba-ke lo baholi bakithi abamnyama siyazi akaze nitshelwe ngokuhlukana kwey'hlalo zenu. Kungabe nifakwe okhololo, kungabe nifakwe nibekwe ey'hlalweni ey'thize kathiwani bakhulu manje, kungabe nifake amaketanga ommeya. Lo mkhuba ungamhloni umuntu omnyama niwuthatha emabhunweni, niwuthatha kubelungu. Kusafe niphinde nifundiswe in a form of liberation or enlightenment ukuthi umuntu omnyama naye uwumuntu njengayo. Ungabona wena engathi basimele basikhulumela balola thina beshone bevembuke nathi ngampela ubothi hayi cha lo ungakithi kanti cha hayi ngoba lola thina. Uzama ukukhombisa ongciwankulu ukuthi yena unamandla angakanani okucontrola ama-savages, because savages need to be controlled either by brutality or otherwise. Ungabona ehlenyuka nathi nje umuntu uthi bukani belungu, bukani nani bantu abamnyama esebenzana belungu ukuthi nginamandla angakanani bezwa mina, futhi mina ngiyakwazi ubacontrola, basefe beshawe ngiyabashaya belalela umthetho wami. Ukwenzelani loko na? Ukwenzela ukuthi abelungu bembone naye ukuthi hawu lo muntu yaze ngasicontrolela ama-savages, eke simnike imali. So all what they're doing, mabehla benyuka nathi bevembuka becula nathi, basuke befuna i-negotiation power, amandla abazowavezela umcindezeli ngelinye ilanga mase benegotiate naye ukuthi lingakanani iqatha kufanele alisike alijikele ogqokweni lakhe. Sayibona into ngidlula sebalema wayisho naye wathi i-EFF lapho kuzocontrola abantu abamnyama ucasuka kwabo ukuthi ngeke bangacasuki beze bengene esentini bebulale naye lapha ahle khona belungu. Ividiyo lekhona kamalema ngimsukeli ngayidonsa ngiyifake lapha ngazuyibona. So ukutshela uthanda abaholi bakithi abamnyama into esibefuna ukuyiveza ipower abanayo yocontrol ama-savages ayithina, hayi ngoba bafuna ukusikhulula.
So babona bekhuluma bethetha besiqoqela ndawonye sebenze inkumbi nje basuke bafuna umlungu abone ukuthi lo muntu engaqoqa inkumbi engaka zama-savages futhi baziphomo ke ziyamlalela zizwa yena mathi le ziyale mathi le ziyale okusho ukuthi hayi ngempela engasicontrolela bona. He's a great agent. Ebese bemqasha-ke abe-great general of white monopoly capital. Hayi ubethanda thina bafuna negotiation power ngokusiqoqa. Obabona ngoba umuntu omnyama ngisho abona noma siphi isikhundla simnika amandla athize. Uhambisa i-violence kwabanye abamnyama njengaye. Ngisho ngaye home affairs ufika ubuka untombazane ongale esihlalweni seglass kumbe umfana ongale esihlalweni seglass ubuka ukuthi ukhuluma kanjani nomnyama njengakubo. Makusuka omnyama ngena omlungu akashintshi naqala akhulumise komuntu. Yingoba sekusuke phela isavage phambi kwakhe sekukhona umuntu ngoba umhlophe ngokwebala. Ngisho ngaya esitolo kaShoprite, ngisho ngaya eSpar, ngisho ngaya kaCheckers, ufika ubona intwana leshayithini. Uthi mangabe kuumuntu omnyama okhokhayo ngabe ugogo ngabe ingane. Ithini idimina yayo? Uzothola inolako ongalwazo lani futhi iphendule ekuthandayo ngendlela ethandwa yona. Yingoba kwi-subconsciousness yethu abantu abamnyama we treat each other as savages because that's what racism has taught us. We don't respect ourselves. Kuyangikhathaza mina ukunibona abaholi ngisho ngathiwa seninogqozo olungakanani ukuthi njalo nina makuthiwa niyashola sinibona ninqanda abantu bakithi ngenduku nibabhaqabula ngenduku sibuza ukuthi senilithathaphi igunya lokushaya umuntu omunye omnyama njengawe ngemvubu kumbe njengenduku engathi uyisilwane na. Sikhumbuleke thina kade sasilandela ipolitiki into phela lena enayifundiswa amabhuku ngisho emasontweni. Siyesabona amavidiyo beqathwa omama bethu nobaba bethu ngoba phela sekuthiwe bagobela igama lendoda ethize eyobakhulula ngelinye ilanga lo obaqathayo umele yona. Thiwa sithuleke thina singayisho lento ngoba abantu abangcwele laba cha bo bakwethu. Sizokhuluma thina ngisho ungafaka isigqoko esicijile phezulu ekhanda. Uma usubukela phansi umuntu omnyama sokutshela thina. Sibone ngombandeko oqhamuka ezulwini othi sesiphazamise noma sesingaboni abakhulu kuleli izwe leli. Bevesithule sibuke nje nidlisa abantu bakithi inyoka emasontweni. Nize nibakhonthise nemphambili yenu. Egameni lokuthi bazothola i-anointment. Ngeke sithule bakwethu. Singaluza konke sinako ongenayo. Ngoba siyazi ukuthi liberation yomuntu omnyama iyoqala engqondweni. Yingakho uSteve Biko bambulela ngokusheshsha ngoba wayeqaqala efeqeqwe khona sokhululeka engqondweni. Hey obabona ngoba maya kwaba umlungu phambi kwabo hey abaholi bakithi abansundu basho ukukhasa phansi komdlwane bahlaka vele lomhlathi izinyo hey ahlaka labelungu beze bepansana emhlane kodwa maye phendukela kuthina ushintsha ubuso ubotha hayi manje ayino ubheke ngakithi ethi mayiphenduke ebuyela amehla kwebusela kumlungu engabe wona noma isipho esinye isizwe singemnyama hey ubotha hayibo kanti umholi wathi gentleman nje hayibo this guy can smile at people hey so siyabuka ke thina ke siqaphelayo ukuthi hawu yini abaholi bethu abansundu iningi labo malibona umlungu lisho ukhasa phansi ngesisu lijabule ngendlela eyisimanga libe cordial libe professional bebe ngama gentleman kodwa in the same situation mawungaphendula abantu abamnyama hey khomba phansi manje guqa thele phansi guqa wena hey guqa uyabuka nje umlungu bese lisasa umlungu futhi amhloniphe umuntu omnyama. Uma kungabanga umlungu lo okhaselwa phansi kuzoba umuntu omnyama onemali. Ngisho ngathiwa benimaze nodlame ebhaqana ngomamashi hawu mise phambi kwendoda enemali uzobona i-gentleman ongakazi ulibona. So umlazo wami bungemningi nje namhlanje ngithi baholi bakithi abamnyama ake niliberate niyeke ukuthi manibuka umuntu omnyama oniholayo nibone isavage njengebhuku nithi senegunya lokumqatha nokumdicilela phansi ithunzi sakhe aseyifuni loyonto siyoyilwa ke ziyovala. Nina-ke bantu bakithi abamnyama ninempisholo nina elokunacindezelwa ngo-1652 6 April kufika uJan van Riebeeck eCape Town namanje nisalithwele idombo. Ngiyancenga nina bakwethu ngincenga ngothando nandolwazi eselukhona isikhathi eside